Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan di mana juga anda berada. Sebelum tu guys, jangan lupa subscribe kepada channel saya dan kalau nak tonton video, biarlah sampai habis. Okay? Jangan swipe. Okay guys, hari ni saya nak review sebuah wireless mic yang berjenama Lavalier. Okay? Dia mempunyai casebox yang boleh charge anda punya transmitter dan juga receiver. I think transmitter anda tak perlu charge lah, receiver anda perlu charge. Sebab transmitter anda cuma tutup di USB. Anda perlu on OTG anda, baru anda tutup anda punya transmitter. Saya harap saya cakap benda yang betul. Kadang saya keliru transmitter dengan receiver tu. Sama ada yang mic ni receiver ataupun transmitter, ataupun the other way round. Okay guys, untuk mendapatkan mic ni, anda boleh pergi ke Shopee, search kedai yang bernama hjbmi.shop. hjbmi.shop. Nanti saya akan tulis nama kedai itu di komen saya. So HJDMI, I already review your wireless mic. It's good. It's good. I would say it's good. I have another brand. I would never say the brand. Because this will go against me. So I would say yours is much more better. HJDMI. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan wireless mic yang sedang saya gunakan ni, bolehlah anda search hjdmi.shop di Shopee. Harganya murah saja guys. Tak sampai RM30. Guys, jangan lupa subscribe dan like channel saya dan juga komen. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.